He loved his own who were in the world, he loved them to the end. Siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. The evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Ja õhtu söömaajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb Jumala juurde, tagasi Jumala juurde. So he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. Tõusis ta õhtu söömaajal üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale tööle. After that he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal tööl. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I'm doing, but later you will understand. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Ta ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you will have no part with me. The Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pea. Jesus answered, those who have a bath need only to wash their feet, but their whole body is clean. You are clean from not every one of you. He knew he was going to be betrayed. He was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. Jeesus ütles talle, puhtaks pesnu ei ole vaja pesta muudki jalgu. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ütleski. Got his clothes and returned to his place. Do you understand what I've done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I'm your Lord and teacher, I've washed your feet, you also should wash one another's feet. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue tõstnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te õigesti, sest ta emale. Kuid nüüd mina, Issand ja õpetaja, olen teie jalad pesnud, siis tuleb teisi pesnud jalad. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole teened suurem kui ta isandega saadik, suurem kui see, kes tema on saadinud. Kui te seda teate, siis olete võrdsed, kui nõnda teete. So I want to be led by the Spirit while I reflect on this reading. Ma soovin olla pühast vaimust juhitud, kui ma selle kirja kohta peegeldan. It talks about Peter not understanding. He had a hard heart and he didn't understand what Jesus was doing when he was washing his feet. See räägib sellest, kuidas Peetrus, see süda oli kõva ja ta ei saanud aru, mida see tähendab, kui Jeesus pesi ta jalgu. And 2 years ago I had a hard heart. Ja 2 aastat tagasi oli minul kõva süda. And I bring all my sins to the cross, to Jesus. Ja ma tõin kõik oma patud risti ette Jeesuse juurde. And he washed me clean. Ja ta pesi mu puhtaks. And softened my heart. Ja tegi mu südame pehmeks.
I see Jesus' love in the people in Estonia. ja ma näen Jeesuse armastust nendes inimestes Eestis. Different countries, same God. Erinevad riigid, aga sama Jumal. Different nationalities, same Father. Erinevad rahvused, aga ühine Isa. I serve a mighty God, Me teenime vägevat Jumalat, King of kings, Lord of lords, kuningate kuningat, Jesus Christ, my Lord and Saviour, Jeesus our Kristus, Lord and Saviour. meie kuningas ja päästja. So, coming to Estonia, and we went to 3 churches in Tallinn, Eestisse tulles me käisime Tallinnas 3 kirikus and I witnessed the character of Jesus in them 3 churches. ja ma tunnistasin nendes 3 kirikus Jumala iseloomu. We came to churches in Toompea. Kuressaare. Ja me käisime Kuressaare kirikutes There too I witnessed the character of Jesus ja in seal ta ka Christians there. nägi issanda loomust. And then I came here, Ja siis ma tulin siia Woohoo, and exactly the same love displayed here. ja selles kohas on samuti Jumala armastus. We truly wash each other's feet. Me tõeliselt peseme teineteise jalgu. And it strikes me from that Jesus knew that it was his last day on earth. Ja see lööb mind pahviks, et Jeesus teadis, et see oli tema viimane päev. And he was still serving his people. Ja ta ikkagi teenis oma inimesi. And the character I like to take from Jesus Ja see iseloomujoon, mida just mina issandalt soovin võtta, is a loving heart, on armastav süda, a serving heart, teenimishaltis süda, a grateful heart. tänulik süda. It's been a beautiful experience coming to Estonia See on olnud imeilus kogemus Eestis olemine and see God's love moving in a different country. ja näha Jumala armastust liikumas täiesti teises riigis. If we can just bow our heads and pray. Kui me võime palvesse minna. Lord, Father God, Isa taevas, thank you for the many blessings you bestow upon us. me täname sind nende ohtrate õnnistuste peale üle, mis sa meie peale oled pannud. Help us to love how you love, Issand, aita meil armastada nõnda, nagu sina armastad. understand how you understand, Aita meil mõista nõnda, nagu sina mõistad. forgive how you forgive, Ja aita meil andestada nõnda, nagu sina andestad. to serve you in joy, Et me saaksime teenida sind rõõmsalt to serve you in happiness, ja õnnelikult. above all, to Yeah. serve you in love. Üle kõige, et me saaksime teenida sind armastuses. Amen. Aamen.